Upeki wabakamani. Arimo wapheke munati. Ngongena encwadini. Mewura alakasukela mangalo encwadini kulanda uyobuya komphefumulo. Mewura atakena mangalo ngingangena nje kundawo yokubuya. Mefuza moya ba umphefumulo kubuya. Me arimoya utha uyethezwana. Me arimoya. Yazi ba ukuthini? Me ariyathi baruyetha zwana. Ukuthulele thina abantu basezilalini unqenqe unontalo wabo wenu ujonge phezulu uthi ngenxa yezinto ohlangane nazo nezikufumene umphefumulweni uthi wawuzijonga ezipali ubone ba ngaso uzirhintshele ngentambo ujinge phaya athi ubuthixo ungithixo awubuyise lo mphefumulo ubonakala uyiyeka uthi wawujonga iflarha oyitsalayo yabantwana bakho nabantakwenu nabantu abathembele ngawo ubuye umphefumulo wakho sele unesigqibo siphuma kwazo meko uba uthi umphefumulo wakho sowugabadula uhambe kakhulu athi ubuthixo naphakade awubuyise lo mphefumulo athi belingekafiki ixesha sifuna ukuzithathela umphefumulo nokhoya phandlini namhlanje okule ndawo ocinga into ezimbi ezimehlelayo abanesigqibo maziphele namhlanje maziphele ngoba emva kokuthuthunjelwa uyawuthuthuzela mama Jo nasi isihlobo sakho balakiyela mama Jo isihlobo esi sasihamba sibe emagedukeni usemnandi enkonzweni ubumnandi benkonzo baphele utshilo umama ufulathela wathi siyazama ukubenza ngohlobo senza ngalo sizama ukonwaba ngoba sizawugoduka funa nam ndithi xa ndicingile pho ndicinga zafasipoti emna ke yazi ukuqala kwam umashebhendini wakuse street ke ngoku nawunze uli street kanti nakotse uzame lento ukuzithi kahle uzama umashana uzame uthi xa beya ngapha uya ngapha uya ngapha kanti vele ndivale phendlini usula kwa zijonge phesipilini right ayise practice ndithi kodwa ndisathi bendithe left ndibaza right ndizayipractice abantu senziwa ubumnandi obulapha kumnandi apha ekhaya abantu bakhona banenhliziyo ezinhle akwabuthixo katata umasango nomama ningamvumeli umtsholi ngoba umtsholi into ancina ikhambutsa ezinuka athanda ugavusa phakathi kwabantu angene ngekhambutsa ningamvumeli umtsholi wenzayo nenzela nakhona ningamvumeli usazawufika ngeekhampusi zakhe akhule sibe iikhampusi unuke athi umtshini nguye lo ziyadinga enkosini amen nihambe kahle nonke amen mama hey inkosi yami akumandi mana hey ufuna yami indawo andilula ke lapha into ndijonge yayijonge uthi kunje making uhlala akho kusokolisa yabona ingangena ibhedi yamabhulo sihlala uthixo usithandile inkosi yami
wasihlanganisa ngale misebenzi lena ukuze sithini sikhumbulane. Masithandaze. Oh, Baba.